Pini vosik ni pai engkorener kep arni ni jangkar biang long jengkha patwa klam long kidam tang golaghat rong sopia long jengkha wushu association pen chepate dunsi golaghat wushu championship long pen bangke thom gold medal chepalong dunsi pini kar chome ki paman po lapuson ni jangkar biang long pharman nong me ke wan long laki kar biang long autonomous council cm dr tuliram long hang nang kachirab duna joksi lapuan ang dengki undun lo lapen non ki wangji pai pai achik lo kijut malom golaghat wushu championship along pen gold medal ka chipalong donatum angling timung miss ruwete rangpi ganeshwar thapa tum chandigarh along si assam state amen pen chipate don popasi pangdak po lasi la solong kidam high loving lasi karbiang long autonomous council cm dr tuliram long hangaphan uthot nang chirab dun thunang ji posi chuning ripo lapen nang rab dun vek ji posi ning thepo jengkha playground long tum dak kaching room athege pidine tumala kaching room athege felicitation la nitum non he chong all assam inter district wusu championship lo halo kapaman ponalo wusu session pen res karbiang long pen res apartment ni tum bang great home a player ala chopati dun lo la suang bong pen 8 medal ke na tum res karbiang phan isi nong me wan pilong lo la so 8 medal lang bong pen bang ke thom ke gold medal an par ke bahini ke silver an par ke bang ke thom bang ke bronze medal la so la bang ke thom medal ke wan amen ke angling timung miss ruwete rangpi an par ke ganesham thapa la tum bang ke thom bang ke non assam pen se represent for national level kang tu long dakla district pen ke part kor lo state level da part kor la sila tumbang ke kang tu se national level se dampu la so la tuma national level long la so ang deng ni tum kile dun la best kam long pan la so anong mi ke wan long ke itum cm dr tuliram long ha chief executive member KAC alang li na serap na si to dun pen si nilitum la so ai step anta la bang thom phan la medal ke ban long la best kam long la bang thom tum ni pan best kam long si nong me ke ban long athege alangli hodai ta ganing je do de you talented tum phan ke alangli aning a lo ta do de kachirab ji hodai ta aning ke ham du son thak thak si ni tum ta bori lo ni tum bori pen than pen o somar tum tanang chupa du lo ampar ke la lang tum non national level ke pathu dun ko national national ke pathu dun long ke si ake me ke tum west pan ke lang tum non ke hoda ko to government na khila pinak la tum hoda a choi da jing choi long assam po che tolong po la assam ga a choi ga che tolong da jaha tha a choi ga lila bojar nam lo la paisa pele nam lo long ye hormu ga lila si la so a choi ga ching choi dun long la te tum west ka meng long a prang prang la ya ve la so choi ga ching choi dun long lo te si anong mi la si non na lang tum phan a ko india na choi ka ching choi dun long i phan itum ladak west ka weng long karbiara tum handa chuni ni lo blessing he jume anso se nai pi dun ten ne tum ko india na choi ta ba ching choi dun thulong i phan nang chera nang chitum ba blessing nang pi dun ko se ning thelu ako ituma cm ge non rutham da da son lo ituma cm phan bon se ta alang li pan ru re te chok che alang li na chera um che tu non aprang ke wai long tan chera du yi pu se ning thelu a theke layo so martum itum phan lan ka bori itum west phan la son nong me ge wan pi non aprang ta ge wan ji phan alang tum bori alang long ka bori long ge ituma cm ge dai ta du dun po pu se ning thelu athom national level non ka pathu da mi ge last week of august chandigarh long se dampu la so chandigarh ke dam mi ke halloween la sila tum itum non this inter district long se ta lang tum nong me wan elo la si non national long ta ke wan ji aphan alang tum aning chibi lo la sila so la tum aning chibi long itum west ka long arat atuman ta hir jume blessing pi duning a thega lang tum da ke non he jong ka pathu bang ke district si pathu chot inter district pathu chot non mangalang tum assam state pa si represent ko anamulu se nuwest si represent dun pola soviet long ke la si tum west ka long arat blessing hir jume ki pi kenang sora da ja ko orang ke ki pi duin kenang chot angela sulong itu masih yang doktor tuliram long hak ruilem dat lo o sita alang lipan duwe te une alang li energetic dynamic visionary leader pina la son usuma talented usuma tum pha aprang mo uwi kimi tum ta charlie dunji la son usuma tum phan ke alang li kerap bi ke ani ha akorap tarap dun begi la son usuma ke aprang itum aphan nong me wan pi bomi pu kang aning the dui la se ala siam sa phan se non aprang ke damilong tanang chirap dun pu nang se tu dun pu se ning thelo
putar Karbing Long ram than tim Wushu ben ale bu bangge lage Wushu le long jong sila tu me Charlie dam pulo de Wushu ben bangge lage Assam long da scholarship do ngi school game da do ang ben lage Wushu long bangge non recently hala dak bang pine national game bu isi do non ta national game da lata do ko national game long kain klub da Goa long si do non laso national da laso pota itu national game long kido pulote lage national long et hormu pulote national game long jong si bronze medal nang kelong lo pulote lage direct hala itu Assam itu ma ake hai hala Himanta Biswa Sarma si bang achuni men padikliare lo labang wushu ben bang si hala national game along bang latu mang no ma wushu national si dami wushu national game buisi kaprek do hala 18 years an ke chogan hala tak jong si national game long le bronze ke long no te lage direct mayong ke khang onelo lage direct masi lage itum job ke lage direct masi offer det po ani sesi wushu ben da ala da nitum Assam ben dapat bang hinilang appointment ke long dun Pokrajar pe ninut Udalguri pe ninut national game long medal ke long nang polo ason ek thaksi itum da bori jam pulo de warnisi law itum nang ki nang ding lo pulo te 18 years and playing te national game long bronze ke long no te lage direct si job pidet po lage hala attack masi pura fix certificate lo lagi ang be wushu bo bangge isi itung kachini dam ning do ulang profit ke epic lagi wushu bo ge isi ni kai bena ningje me ro ko pini dan ningje tu nang koko karjulong le tom da to ta hai bena ko karjulong thota ning ka ke papi le pandanang ko as hola da bangge arjuna award lunga martial arts ke acha ko ngi do nai lo boxer ben wushu hanan me lo arjuna award long itum nang pi ke lagi medal that comes West Karbing Long pen long for di hokan long piglo akan churupar piglo dan akocha dan manas na kethana tu ketidu pen akan kecali somara tu ketidu pen joksi di ono samala di under 14 along sampai bahini gold medal lo maka 18 lo sampai gold medal kelong tu nopot itu Europar piglo itu semua program laban labang so wasu kan bukan itu mah akot kan jok nak lo ala so abangke si bangke usomar program healthy laban strong lahai laban ke pinyani teglong lo lahai khela dula kami pen jok lahai kapi te pen jok itu mo somaran tu itu kijun drag sanat kicu ela pusana bansi besto lo nasino lalang itu macam hidup pen nasona taxi somara tu ma career pathi ponu pulante West Karbing Long pen am suse mesen somara tu nang klangi lapen itu api apo lapen cenglok adet lapen ke Karbing Long apan stame anong bani sendi ning khelo non hejong junati dari Great Roxy Ben kecepatan pon golongan long intersap wushu championship di pon long itum jengkha hawar phanisi nong mekewan itum dak jengkha ben bangkit form in subahni la pena wushu alo itum jeng delegan ko itum jengkha sport association ate jengkha hawar harap ben alang gurbang thupa jadi lo lapen adun thu itum jengkha sport association ben kucur gantung labang kedak coach thanbang kecengkun kecepadu non an alang li kemang alang di non junji dok lo lapen aku kitun tabe dolo lasi alang li long ko amba kecerap tu nai ini tum jengkha sport association ai hinpen kecerap dun unan ke cerap dun bomlo lapen aku ke bangjian istami ri tum hin istami unan ke kecerap dun hansi ke kunta poripo anong nam akin miki bam dap dia pantai si sport and fantasy ise advertisement mate isi pirthia ka adang along o lada Karbing Long ta lason na munita tum ithek do lason na bang plan info lapen isia bangke na hok penle competitive damon jengkha pen punon dongka punon dipu punon na hok sitame amen na bang chetangum da po national along sita up to international taitum ta tribal lapen Chinese Japanese punon Korean Thailand punon latum ta ituma ok aviation same chingit hoy lapen speed
force la pen jakwong swiftness ki chak lai hui ta vet pen chilon piglasi praya part bang martial art bang ke lai tum pu part anet India long tai tum ke China pen Burma pen la hui pen ka chetaya posi la dak pen itum ka chinglit do a ka bia bang la so spirit bang blood bang do son si heklong lo la si jeng kha pen sta me pini bang ko matum la dak wushu lang itum ningkan po trok so si ka chipiduk pen si pini gold medal ke long ke si alang itum apanda churo re ne anong nama bang ke tum jeng kha pantai wan pilo la pen ning khelo aprang long an susiar nam alang itum along hirju medosi itum kar biang long khan misen nong nama ke me bang ke wan pipo pusi non ke bang dia competition along stame ke hai dia pan itum rat pen alang itum khana hirju